За нас останува натпревар кој што очекувавме да биде лесен, меѓутоа сепак наместо 2 имаме 1 бод. Како гледаш на твојата игра и во целост на натпреварот? Pa u sportu je, čini mi se tako i u životu, sve što čovjek misli da je lako, na kraju ispane mnogo teško. To je pokazala i ova utakmica. Ne znam, ne mogu da kažem da se nismo pripremili. Pripremili smo se kao i za svaku drugu utakmicu, međutim razvoj situacije na terenu je bio nešto sasvim drugačiji. Mnogo stvari su se desile na koje nismo računali. Tako da vrlo teško smo se vraćali i vratili uopšte u utakmicu. Mogu da kažem da smo na kraju imali i malo sreće, jer ne bi bilo nezasluženo i da je ekipa Tuna i dobila ovaj meč. Međutim, ostavili smo, šta mogu da kažem, opet smo ostavili srce na teren. Sad, da li je to bilo dovoljno ili ne, u ovu utakmicu nije rezultatski bilo dovoljno, ali eto, u jednu ruku smo opet zadovoljni sa tim bodom. Imamo više nego realne šanse da prođemo među 16, u stvari ja mislim da su 100% šanse da prođemo 16, sad je samo bitno sa koje pozicije, ali eto, ostavljamo to možda da bude zanimljivije proljeće, pa eto i te utakmice koje nas čekaju na proljeće da budu svima zanimljivije. Очекуваат 3 тешки надпревари на пролет. Како ќе се подготвувате за истите? Како тргнувате кон истите? Pa ta utakmica u Minsku će možda biti najvažnija, međutim ja se lično ne plašim, a i ni igrači sigurno. Te utakmice naučili smo da igramo na strani, imamo iskustvo baš sa Dinamom Minskom još od prošle godine, tako da sigurno gore ćemo ići na pobjedu, a i ovdje utakmica sa Barcelonom koja nas čeka ovako za kraj, pa da ostavimo, da uradimo sve što možemo, pa i tu se nadamo, ako je mogao Vardar da odigra nerešeno, možemo i mi da izvučemo povoljan rezultat.